ner malake nyam to kon kalerm bej besh mugor kono bana link kwi sa Sudan ko le lane di konti lan nuaretin jal ka witi gol tinjen ka Uganda weekend ka Juba tinjen ka Juba weekend ka Uganda tinjen ka Juba ba weekend windin ko ken tin wo ka bor ki tin wo gadan kon wo tin ka chag tere wi ka Juba ki jen ka Uganda kulore wi ka Juba chala do te kerik to ngwantalat ko rin tam to gorano derekaling ken kono nyamre ler kana me ken nyam gore je biya jome biya jaling me bere wich ka kakuma anetin kono te ka kakuma ka ron mishalat ko biatin kon lat ko tinga kakuma refugee camp biya kaling bana kulo ka jalera me ane wana tan chanele lar me goro bala je kata tene ka kakuma ka kon ndaru te kon di jowo kon jalingen go chine protest ka kui ka go telekon makam kanai kenyin konan la kam gana UN chikon ling ban go tek gan man konan jok ti bar are protest mo chala den go pankien taka ka be point mi di long red lo len ta nang tin kala dua tek nyam kel mi chibna tang che jala den go ta tek na manan kel ko la pay ma pi ti ana mi chale daro min la ram kel ka jibare damanan dongba wango de kan ma pi gwana nin te tin tade kan la to yin tangne jan ko bi kula ma pi ko panken jayken kan kontin jabar la ma me de la tie yende al enwar kon di alti kontin to mon kallew gonya tana nin te ke wona rodan na ke te te ke are te ka be be long gwana nin ta tin wana kaka kuma ke gomi kala dwa ba gomi ta ke yunan kana kaka kuma wana takala nu gomi bar minan kamde kana kaka kuma wana goma bejalong tel ramada kamal gul chaparo ni ko bi ko logul gonna jango da kontanan teke da kon gwej kon dial to ke chuje me dilong gwa entaten gwa shirka me shaling man payen gwa se me roja dana non kare wiska ka kuma ka konin dang rotin paiwa cha damana kon dang jok sha ka bar ka wa sha ka bar jani ken ka do bana shalat ka je ken cha nang ka dulol mishal ka le Dwar hospital na ka Turkana West ka kuma kem jen shaling ote teken go condition mi dir mo goro dongor kan lokten ka ta dan shalat ka je gwa me le dan linkon ta dan churaje me ben ka jen go te krik to ngwande lat ko rodien atama kan di ko la jal kan wore ngai ko rik kon lat ko rodien kada dialti token ka rege shitwo ka Nasser gwa se chi jechen bor chi ganye ka kum SSPDF ko chicken SSPDF chicken wujdan te tin la yara diu chicken dak no ka do badan en shajelin ga antama mi chitwo gane awate ke de mi choro ya le kare yu ka so Sudan la de SSPDF no de SSPDF wajen gore nuwarin content jal no tin jal tin be tin jen ka Juba tin jen ka Uganda wa gor ka na re torbiyel tin ko ne jel naten raje me jenana gora beje nyak ya kel ka rajen chala re wech ka Juba ka kai kam so Sudan kana Uganda numele chala no de ne SSPDF shi kan war dang de shi kan kanak ka shi kan kanak do bran chala ka je kan no confirm ne me exactly no me mi choda la do no ka menana shalat teram chene roch do no ka gware agor ka je en wodang die shaga ke SSPDF kam Juba kene numli no ka chicken kan ka do bran shalat ka jem ne me kel mugoro baji kon confirm ken yam do no charo je me chajalat anyok do boda dien highway Juba numli road jen gwadam pai kon lat jenu ka Juba wi bor ka jenu ka Juba wi kana Dapal road no chala do ken dini SSPDF sure ala ka lo ku ken no gor ken kare dum to kwala gor no de rande te ka liang mi jeni te gwam gor witen ka jeni ka Juba ke jeni ka Uganda gor jeni ob konte ke information murung ke ler murung mu der jal ka je no o ne ti ku kan targen no war sheme ngayena an go mite mi shora la jangtin content re kuma ka kirmi yadit tin la dini SSPDF la kan wala kan ka target no agenda na biya ngach ko rectiti ka dilat ko rinde sha coordinated and it kontila tin jangen de ka kum kirmi yadit ke pone kirmi yadit jaram dan let dialati biya ko ngaje no mi jeli jene ka Uganda jene ka Juba bi gorno jin abroad ngajo mo wa tero de tup ko ke ngaje go dobo mo lor of course ne dial ka sa Sudanese do no laje wiya gorke ka duptin kontin bay ngai ka jen go jin ti ka stadium ke jin ti ka kante dien ano
mi jiram tiga greater penal state bi ngajen do tiga condition method ba ko kan tin kon jel na ka ID ni jel na ka ke passport ni ki nationality cha account ni cha gwartan ngai ka gwad dana biten so na me akel mu goro bran be jangach ko gor jalu bijetit amen mi shi mal cheben bi dong de mandana de kulalat de kulalaslet no man to go temme agency anena en go shidwop chagwa ka do bana shalat ke janitin content condition dite shi kan ka face ngode I am trying to get more information ketin kon lat korodian kam na meniko gor kon bante kon let ketin chirodian lat gwas me ban klinga gwa ko reportin no ko gwa me wo brand be manan le rode rei wika so sudan ke jen gwas be janga chibi jalajin ba bi jalajin lora ba te gwa witen ke jira manuar mi ngajendo ngai ke ji ka ID card ki nationality du medana te ke ji ba ji ngajeno can't do mendian case te du mendian so gor jeno de yen du ndar te chunga ka roja dan inshallah gwas me ki men cha gor ka social media anitin content ka katinte ka East Africa wini East Africa to tone chitke ji Uganda kini konti win koken bayela non roñ mo dien mite mi sha non ki mite mi la rode roje me mi akaj beje non ya kami tok beje nyok mo non ya bad mene tin mi anga jeno riungwa ni chikari na kang bang le kare na kang ko te ko miten ngada jem le rode me nu SSPDF chilo din chetes ko mena choro la re wich kanasir ajen ko le guje yan ke ne te kontin te re kuma la ne te dit kanwari ki ka espele mayo ne te kontin go ke kwartin kontin dongde nwari wi ka kwidian akane ko na yan ka keten te ka lwang no kwal woni lwang re nwari tama ka duop andan en chicken guje no bukan war bukan ka ham ke je no me je nana gore de nywa ka yakel ka wo ci roje me ci banan biata ka mal ban jumno den bye bye gore ku subscribe ku notification bell ku je twine bye